Kako mladi mogu da preventivno djeluju na viruse, razgovarali smo sa akademik profesor dr. Mirsadom Hukić. Ljetno doba veoma pogoduje mikroorganizmima i njihovom razmnožavanju. U toku ljeta i turističkih sezona mladi i studenti često uzimaju hranu i sladolede u fast foodovima ili restoranima i time se izlažu velikom riziku dobijanja infekcija. I pored toga što je mikrobiološki kvalitet hrane pod strogom kontrolom Zavoda za javno zdravstvo i drugih ustanova, ipak postoji nepokrivana područja koja ugrožavaju zdravlje potrošača. Prema riječima direktorice Zavoda Nalaz iz Sarajeva, akademik profesor dr. Mirsade Hukić, najopasnija u ljetnim mjesecima je bakterija salmonela, koja izaziva različite vidove bolesti. Znači ona može izazvati infekciju, intoksikaciju i toksikoinfekciju. Znači, ako je veliki broj unesen u organizam, on može izazvati istovremeno i intoksikaciju toksinima salmonele, a infekciju koja će kasnije dugo trajati. Ta intoksikacija manifestira se jakim proljevom, povraćanjem, mučninom, a onda se nastavlja ta infekcija koja se manifestuje sa visokom temperaturom, produženim proljevima i drugim komplikacijama. Pored salmonele tu su i druge bakterije, među kojima se ističe Staphylococcus aureus, koji se najčešće može naći u slatkoj hrani kao što su kolači, sladoledi i kreme, gdje se razmnožava prilikom čega otpušta enterotoksin. To je jedan toksin koji vrlo jako djeluje na naš probavni sistem i odmah u okviru par sati nakon konzumiranja takve hrane, na primjer sladoleda, osoba dobije jake proljeve, grčeve, znači to je odraz te intoksikacije tim toksinom Staphylococcus. Pored bakterija kojih ima čitav niz koje mogu izazvati intoksikacije i infekcije, to su i virusi, njih oko 100. U ljetnom periodu je najprisutniji rotavirus. Infekcija sa virusom je salmonirajuća i nestaje nakon nekoliko dana. Ipak, savjet je kako ne bi smjelo doći do dehidratacije kod osoba koje bi mogle imati kobne posljedice i komplikacije za njih. Znači, u toku ljeta treba jako paziti gdje jedete i šta jedete. Da li je hrana zaštićena i da li su osobe koje to prodaju, kako bi rekla, pod kontrolom, da nisu možda kliconoše stafilokoka ili salmonele, jer one mogu kontaminirati hranu, a hrana se može kontaminirati u toku transporta i na drugim mjestima. Ako osoba dobije takve simptome bolesti, znači treba da misli na to da se utvrdi šta je, da li je to bakterijska, virusna infekcija, da li je intoksikacija. U Zavodu Nalaz se pregledaju uzorci nalaza stolice za salmonelu, šigelu kao i sve enterobakterijaze. Također pregledaju se uzorci na Staphylococcus viruse, te se na taj način pokriva spektar različitih uzročnika. Savjet profesorice Hukić stanovništvu je da se ne bi smjelo piti voda sa nepoznatih izvora u ljetnom periodu, jer se i na taj način mogu zaraziti različitim infekcijama, pa čak i amebama.